Казанском государственном институте культуры по номинациям «Вокал, хореография, разговорный жанр». Гала-концерт 22 октября. Казань, ХРК «Пирамида». Заявки принимаются до 28 сентября 2017 года. Будь рядом с легендой. Tatar Şer Sanat Medeniyeti Dünyası'nda zor tarihi vakıa Alfiye Avzalova ismindeki birinci Halk Araştırma Festivali saylamalı turları 20-24 Oktyabr'da Kazan Devlet Sanat Medeniyet Müzesi'nde uzlaşacak. Festival nominasyonları vokal, koreografiya, nefis söz janrı. 22 Oktyabr'da gala konsert Kazan Piramida. Festival konkurs maglumatları Avzalova Foundation.org saytında. джазовой обработки. Накануне прошел концерт, посвященный памяти легенды татарской эстрады Альфии Авзаловой. Знакомые мелодии слушалась и наш корреспондент. Хиты татарской эстрады прошлого столетия вновь зазвучали на фестивале болельщиков. Много лет их исполняла Альфия Авзалова. Ее называли царицей песни, а тембр уникальным. Год назад артистка ушла из жизни, но ее песни не забыли. Теперь их исполняет дочь Зульфия Авзалова. Авзалова пела на 14 языках мира. На этом концерте композиции на ее родном татарском языке, русском и английском, но звучат они иначе, в современной обработке под аккомпанемент джазового оркестра. Есть и песни в стиле рэп. Формат действительно интересный, он формат новый, практически джазовый. Формат сегодня концерт из произведения из репертуара Альфии Авзаловой под сопровождением джаз-оркестра под управлением Валерия Короткова. Такому родному и в то же время новому мотиву подпевают слушатели фан-феста разных возрастов. Одни пришли сюда на концерт, другие в ожидании матча, но пройти мимо сцены не смогли. Которая, кажется, будет вечной, как и память об их первой исполнительнице Альфии Авзаловой. Василиса Дзюба, Сергей Павлухин, Вести, Татарстан. Selam sana kıyar, selam yerde, selam sizge iskencillerim, selam sana şiddevet şişme, selam orman, tanış gürlerim, selam sana yağa doğan sabri, selam sana mehbibli ana, selam sana kudret gelgen bulut, tırmış devam ede, yanala, selam sana tuğaydağı tolun, hava
барған қартларым, сәлем сізге изге көңілділер, ойын күнгі тұрмыш сүйгендер, сәлем сізге шын көңілден сәлем, шын достықның қадірін білгендер. Hayırlı iş hürmetli tamашашылар, hayırlı iş hürmetli jыр сүйгішілер, Әлфия Абзалованың ижадын hürmet етіп келген қадірлі қонақтар. Бүтін дүния татарларының сандуғашы, легендар жыршы, мұң шешмесі, Россияның ат қазанған Татарстан Республикасының халық артисті, 2 мәртебе хизмет қызыл байлығы орденлі, Татарстанның Ғабдулла Турғай исеміндегі дәулет бүләгі лауреаты Әлфия Абзаловаға бағыштаған кешені башлаймыз. Қазір, қадірлі достар, рәсми сөз үшін микрофонға шақырамыз Татарстан Республикасының премьер-министрі орынбасары, Татарстан Республикасының Россия Федерациясындағы толы уәкілетті вәкілі Ахмет Шин Рауил Кәлимуллаұлын тәқдим етеміз. Қайырлы кеш, құрметті туғандар, достар, қандастарымыз. Мына бүгін Әлфия апа келеден Мәскеуге әйләніп қайтты. Çünkü 60 yıllardan beri bizim Мәскеу халқынан, Мәскеу тұрғанынан қандастарымызға қызмет етіп, танылып, бүтін жер шарынан берді. Һәм өзінің нық ізін қалдырды бұл жерде. Мына бүгін Татарстан культур күндерінің 2-ші күні Мәскеу шәһәрінде Шөкірәк кеше бик көп бәріміз мәжілістерде болдыңыз, ikisinde de yazıcılar мәдәмді бүгінгі сенданың ең татлысының, ең матурының, ең тигәндісі бұл шарт қаласы келе. Шөкірәк бик зор кәскеле Әлфия апаның туғандарына, қызына Зульфия Киевна, аның жанында ұрықларына, чөнки олар Әлфия апа бұл дүниеден бізді ташлап кеткеннен сында, аның дәрежесін bizge жеткіріп, işte bir көп izlеген yıllara onlara жеткірешер. Çünkü balaları, ınıkları, bizlerin evileri, unutmuyorlar eкен. Onlar her noktada halkka bizge anlatırda iske düşürüp bizden geç, bunlarla iske düşürüp duracaklar. Vakıra bir zoraklar bizim Мәскеу halkından, Мәскеу yurttaşlarımızdan vakıra biz bu kişide matur edip, iske düşürüp, biz bitirimiz Әлфия апаның жырланышы uzgan yigitler, kızlar, türlü yıllarda Şakir, biz onun cümle başa yaratırga da eğlendik. Birinci məhəbbətlərimizdə köprək onun cümle başa biz etiyenlerine, tuğanlarına xidmətimiz arttı. Onun cümle başa biz iyi bizim tanıtlarına yarata başladık. Şakir, Әлфия апаға bizim oturan dualarımız da barıp жетсін, bizim oturan bütün hislerimiz de barıp жетіріп ұшарып қаламыз. Şakir, hayırlı kеш, батыр edip bu məclisine başlayıp jülərге rəqsəniz. Tradisiya geldi, memnun meclislerde bizim yıl boyunca bizim bir kültürlerden taraftarlarla layıklı icad etken işlerler. Bunun bizde oturan mecliste Әлфия Чеботарева. Tatar kızı bir küp yıllar boyu bizim ılık şahıslarının xatirin bizge pişirdiler. Rudolf Nureyev turunda bir matur icad edip şu anda film. Şu an Ministerstvo Tatarстанның Мәдәният министрінің грамотасы, свой почерк, өзінің жауапларын жеткенін жәрмердің директоры Чеботарева Әлфия Мансур қызына көп жылдық нәтижелі қызметі һәм мәдениет үшін зор үлесі кірткені үшін. Шол грамотаны берілгені. Әлфияның алда бір көп фильмдер шығарылады. Şendenlerdegine otlar yanar gülşamal, cidden kızlar kimdir jip erdiler.
Şemdemlerdeki tugul, benim yüreğimde bulutlar yana. Мәңгі sürmez bulutlar. Otlu yüreğim bilen Kazan'a giderken çıktım. Kazan bizi min kendimini, bulutların batırdığı kaynar kışakla alır mı? Kazan bütün Tatar dünyasının ilahi zor şemdeli. Niderli temini, jırlap gidip kişi bula alırmın mı? Elle bu zor kalada yuvalırmın mı? Kungilde bilgisizlik.